Dokotela mkhulu uyaphila? Ngiyaphila dokotela kunjani? Usaphila kakhulu Wasusigqoka ijazi lengwe manje dokotela. Ya noko inyanga isemandleni. Kahle uyashaya ukotini wenyanga la uyaswenka. Ya uyashaya ukotini wenyanga la ekhaya ukuze senzela ukuthi abantu babone ukuthi uma uphethe into nawe hloba ungabe nje ukuthi sowuthwele noma ke sowuthole into kudokotela sowuba isanaka nje into lengqolile lengawashi no be clean ubonakala ukuthi usebenzisa into oyithole emntwini oclean. Uthanda kahle umsebenzi wakho nje kakhulu ngoba siprotecta kahle nalo ukuthi nje abantu abethwele kudala obotho bahamba ngeenyawo abanamali abanalutho kodwa kuthiwa lo muntu urich ubathi uvotha hayi urich ebank imali anayo iningi kakhulu but nasothi physical uyambona lento ebonakala thina lapha isikhathi sethu manje sekufuna ukuthi ubonakala ukuthi uthwele kodwa uyawudla ukotini. Awusona dokotela usadla ukotini sicela usitshele ukuthi utholakala kanjani utholakala ngiphi ama directions ividiyo saqala nje. Udokotela utholakala la eMthwalume endaweni la kuthiwa khona kusemathulini. Usuka lapha eThekwini eNandareke mawuza ngepublic transport. Ufike usuke uthola lapha eNandareke imoto zikubeka lapha eGobela Primary School. Mawufika lapha eGobela Primary School ubuze isitolo kaCele Mathuleni Tavern. Mawufika eMathuleni Tavern so ubuza kabhakabhaka Dlamini ngokwami lapho ila ngisebenzela khona. Bese mawuqhamuka ngapha ko Cape Town uqhamuka ngapha ko Eastern Cape ku right ukuthi uvele wehle Port Shepstone bese ke sowuthatha eziya eGobela Primary School mawufika lapha eShepstone uthatha eziya eGobela Primary School mawufika eGobela Primary School ubamba yona leyo direction ubuze isitolo kaCele Mathuleni Tavern bese ufuna kabhakabhaka Dlamini kukwami la ngikhona. Abasebenzisa imoto zabo ezinjani bona la abasebenzisa imoto uvele nje usend WhatsApp sikunikeza ipin location noma ke usitshele ufone sikutshele ukuthi goglisha ubuza ukuthini lapha kule app yo map isikunikeze ufike la kaDokotela akuyona inkinga leyo. Hayi ke usimple kakhulu dokotela namhlanje ngifuna sikhulume ngohlanga lemali ngicathanda ngibalazi uhlanga lemali kodwa hey abanye ba happy ngalo abanye banembuzo ingeyona asebephendula namhlanje usichazela kahle kahle uhlanga lemali uhluke ngani nesithwalo ngoba abantu abayifuni izithwalo abanye bayisaba bayafuna impumelelo kodwa bayasaba. Luhlanga lwemali akusiso sethwalo futhi uhlanga lwemali angeke lize lifane nesithwalo ngoba kokuqala la kufika ekuhlukwane khona lokubili ukuthi uma usebenzisa uhlanga lwemali angeke kuze kwendeke kube nemigomo lokumele uyilandzele lokho kusho vele kubeke kube sebaleni ukuthi luhlanga lwemali akusiso sethwalo ngoba nawe ethwele kuba nema instruction noma ke imigomo noma ke kunetinto lofuna ukuthi utilandzele lethambelana nesethwalo sakho. So manje ukuthi kucishe kufana ngoba nasehlangano lwemali siyaqaba kanti nasekuthwaleni kuyendeka sikugcabe nakhona. So bantu bese bathi ungamgcaba nje emzimbeni bese uthi ungethwalisile cha usungakethwali sisuke sikufaka luhlanga lwemali into lebitha inhlanhla le attracta imali lento seyihlalisa imishado lebe seyihlukana bahlali bani namuhla because seba happy ngoba baneluhlanga lwemali lolwenda imali futhi phindze labuya luhlanga lwemali la sita abantu lokuthola sibane amabhizinisi besolo amabhizinisi astarta angahambi kahle bafike basebenzisa luhlanga lwemali baphumelela futhi lusite nebantu bebangathole ama promotion emsebentini lusite nebantu labekade baya emasontweni bathandaza into tingalungi into tingadzabuki ngoba kuvalwe yena simo sakhe asikakachacheke lwafika uhlanga lwemali lwamkhakha watha esontweni aphethe iBhayibheli noma kaphethe leyo laptop kumbe sokwaba nema laptop emasontweni but kwaba kahle watholakala ukuthi nemnikelo yakhe esontweni iyakhula. So sithi bantu abathi baphila babe bathi ukuthi you need amandla ukuthi into yakho ichacheke ayikho ke le indlela lengachacha into yakho ngaphandle kohlanga lwemali. Ngoba wena uzothandaza asisho umthandazo wrong kanti uthandaza nabantu abanohlanga lemali bakucindezela boss ibona kuphela wena kufanele vele ukuthi uunderstand ukuthi la mhlabeni uphila ngoba ngetinqumo takho utawuphila ngetinqumo takho futhi utawukufa lo lokudecide ngiko lokuphilisa futhi lokudecide ngiko lokubulala. Understand ukuthi mangabe utiyekela namuhla siyaqhubeka lesimo sikuyise uyashona phansi cabanga ukhulisa abantwana
ucabanga unemafamily ucabanga tonga letinto lefuna utilungise ngicela ukuthi uluthathe luhlanga lwemali ulusebenzise ungalisebenzise ukuthi ujabulisa dokotela but ulisebenzisele ukuthi lusihle wena ukuthi uphumelele ngoba asisho abantu abangayi ngoba abantu bese sifaka lesondo bese bevangaza ukuthi sithi abantu bangayiso hambani esonweni bazalwane uNkulunkulu uyaphila uNkulunkulu khona but understandani ukuthi kusayenda yonke lento uyathinga kuvuleka empilweni tinto takutota masinyane madoda ngothiwa ngenkantolo nje uhlanga le mali ngangisebenzela ya uma uya enkantolo uthinga lento sekuthiwa ngumlinga senqoba okay ya uma uya enkantolo uthinga umlinga senqoba ngoba uthinga into yamanje luhlanga lwemali ngeke selufake ekutheni sivale emacala ngoba na uvala impilo ukuthi unganakeke sikuvaleka nalenhlanhla luhlanga lwemali ungugedugedu into levulako ivula tino into le ngasho ukuthi leyanto ivula netino lebongeke uticabanga ukuthi uyoba nathi empilweni but iyagwabuka ngenxa ukuthi sowuphethe into lene power into elihlanga lemali so nangabe une case noma ke une problem lethite kungcono ukuphole umlinga senqoba lotavela umkhulumisi ende lokushoko ngaleso sikhathi nakuphela liqala na ukuyekele ubuye stokufaka lihlanga lemali livuleke into takho uthi ngisho ngoba phela abanye abantu thola umuntu uya emsebenzini une hearing ngicala senkantolo uthola ukuthi umunye akazi ukuthi wenze njani fana agcobe aqonde khona futhi nje batawuvele bakukhiphe ngaphandle kwenkinga batakuvela bajabule nabakubona nje ungena batawubona ukuthi awunaqala noma ngabe bebafyuma basho ukuthi funa bakuhloma incwadi noma ye dismissal but ngeke basakwenda lo hayi ngobe uNkulunkuluwane emhlabeni but ngoba kunemandla lo wasebenzisile. Okay. So umlinga esencoma ngisasiphindela sesachaza ivideo ngaphambilini. Yes. Ungamposela umuntu. Ufuthi umlinga senqoba ufika noma ngangikuphi uyaposwa ngoba khona asihloli khona asendi ukuthi ngakuthi kuwena ufike physical. Mangabe ubambekile ubusy ufaka imali yokuposa sikuposele asinankinga wherever you are. Wena masufika uzokhulumisa inkinga yakho utshela ukuthi ufunani futhi wena mayifika lento vele nje ukukhulumise inkinga yakho njengoba injalo mayifika uyikhulumisa lenkinga uyayifaka lento noma kanjani into iyaqhuma inkinga iyaphela futhi nje kahle uhamba kwi-divorce uyawugcoba uyanqoka umfazi yamtshela inkosikazi awu nkosi yami noma wherever you are la ufuna kuba khona ufuna ukusebenzisa kubitiwe ukuthi bafuna ukuthi ukhulunyiswe ufakwe umbuzo bathi awufike behluleke bakiyekele ngoba ukhulumile mawusuka wathi ndoda sesiyahamba ngiyalapha anginaqala mina bafike bakuyekele. Kodwa akasisho ukuthi abantu abenza amacala bese begijima cha bantu phela sisuke sikhuluma ngemlock situation level angafuna sisho ukuthi bantu sipromote ukuganga sithi akukwenzeke lesiphosiso ngoba sesiphosisweni lungisa bese uphila impilo eqondile. Ya ngoba phela abantu mina ngizowenza ugebengu bese ngiyakumnguni igovernment ayikufuni lokho sithi igebengu siyacela ukuthi bake beme kancane abantu bazama indlela ukuthi bathwale bazophila right ngoba kwesinye isikhathi uyathi umuntu ulambile sicela ukuthi ubuye uzothwala uzokhona ukuthi uphumelele ngoba mhlawumbe nako no minister of police njobe sesake break in to uyaphosisela mhlawumbe nawe uhambe ngongunje ya ngeke sangena ngiyabula baya ngeke sikele kakhulu sikela nje ukuthi abantu abefika edokotela bathathe lihlaka lemali kuphela no sawona udoda ngiyasaba ubona ukuthi uyaphahluka noma uphahluka yonke into la ekhaya ufuna aza ama clients yonke into yenzeka la ekhaya confidential ngeke size sikhiphe information yakho or you are safe with me.